dobrodošli u novu epizodu. Danas igramo CSGO. Najnovija igrica koju sam kupio neki dan. Dobro, skinula se, spektićemo. Ali dobro, ako ne znate o čemu se radi ovdje, teroristi i kontrteroristi su, teroristi plantaju bombu i kontrteroristi ih trebaju spriječiti. Dobro, i idemo u igru. Ok, ušli smo u igru. Samo ću na brzinu kupiti ovog bizona. To je moja najdraža puška. Ok. Gdje su hostići? Hostiles, where are the hostiles? Yes! Yes. Ok. Idemo vidjeti na gornji kat. Samo nemoj. Yes! Ej, ovo ide jako dobro čak. Mislio sam da ću biti noob, jer mi je ovo 4. igra u životu. Yeah! Ok, evo nas nazad. Idemo, ko ima bombu? Ne. A, ovo nije casual deathmatch. Kvragu. Ok, evo nas nazad. Ajmo nekim drugom putanjem. Ajde, da ne bude dosadno. I nisam kupio granate. Super. Tu čuvamo hostiće, da ih ne uzmu ovi kontrteroristi. Lol. Op, tu su izgleda. Ok. Ne. Kvragu. Ok. Sad ćemo trebati flashbang. Molotov. Yes! Ok, promijenili smo tim i u drugoj smo igri. Imamo taser. To nisam prije znao. Što radi? Ovo što? Šta? Ok. Idemo. Imamo flashbang i ja mislim flashbang i smoke. Vragu. Sad smo tu kod hostića. Idemo ga uzeti. Ok, nađemo se u bazi. Ok, evo nas u drugoj igri. Gdje ćemo? Tu, ok. Možda će biti live ponekad. Ne znam. I oprostite što je ova epizoda tako kratko trajala, ali mislim da bi to bilo to. I ostavite u komentara ako vam se svidjela i doviđenja.